sini, Pak. Ini. Silakan, bagus. Kalau boleh pindah, Kalau boleh pindah. masuk saya di dapur.
Bisa lagi. Gimana, Cak? Kurang dah. Di tempat ya. Iya, iya. Wow, tadi udah ke sini. Mau gerunung boleh. Oh, tambah baju.
Sama terus maju. Kita mobilnya maju. Bagasi belakang. Oh, ada yang putih lagi. Udah, kita tutup.